Authentic Mama, the 103.1 Make you change Shakara State, make I get proper program for Top FM. No say Emefa be on Emefa Authentic Mama. Hey Baba, what do they do? Make you change Shakara State, make I get proper program for Top FM. No say Emefa be on Emefa Authentic Mama. Authentic Mama, the 103.1 FM. Yeah. Come with your mother of Top FM now. Mama say Emefa, the only authentic Mama.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Apato, radio Katangala. Oh, I'm not for that. I will be not for the water. I'll never know about the top. So, over the direct top. Yes, I got to do that. I don't talk for I'm not for Authentic Mama, the 103.1 FM.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Akaka, Jekwa, top radio back correct. Wetin you dey do? Hey Baba, wetin you dey do? Make we change Shakara state make I get proper program for Top FM. You no know say Emefa dey on air, Emefa authentic. Never say Emefa, the only Authentic Mama, the 103.1 Top radio back Authentic Mama, the 103.1 FM. radio back
Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Top radio back correct.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. I'm Isaac Royal Stone Boogie, and I only listen to Authentic Mama, the only authentic Mama, Emefa. Network. My name is Dunenyo, and I'm listening to Authentic Hey Baba, what do you do? Let me change Sakara State to get top FM. You know, no say Emefa.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Radio Catamela. Go on the Baba,
Authentic Mama, the 103.1 FM. Hi guys, my name is Borborbor and I'm listening to Authentic Mama. Authentic Mama, the 103.1 FM. Top radio back for Hey Baba, what you dey do? Make you change Shakara State, make I get your program for Top FM. You know say Emefa dey on Emefa. Top radio back for
Hey Baba, what you dey do? Make you change Shakara station, make I hear proper program for Top FM. You know say Emefa dey on air. Emefa authentic mama. Authentic mama, the one who puts with one extra.
Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1. Authentic Mama, the 103.1.
Authentic Mama, the 103.1 FM.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Oh, Baba, wetin you make change Shakara State to the program for Top FM. You no know say Emefa dey When it's like a rain, I take my way. Hey, Baba, When sorrow like me, Authentic Mama, the 103.1 FM. With my soul. Aleme. Obodejina. Ah. Akuma. Bobo. Aha. Esi Bobo na ya.
I'm Isaac Royal, and I only listen to authentic mama, the only authentic mama, Emefa. Authentic mama, the 103.1 FM. Susi Kenya Miapen Lolo, Mielo, to the lava vow, bonsoir, Name, bonsoir, to le monde. Fiena me Ghana to call, Fiena me ever to call, Fiena me to the Laukata, Top Radio 103.1 FM, to the Laukata, Yahweh's over. Top Radio 103.1 FM Babalaochi Dunenyo Borborbor show. Megba me pokana mi subo be mi atewan do wo yata ehaya me kan be etem ya wo. Opoga at 10 minutes bila aton Andre 6:57 p.m. Top 103.1 FM Authentic Mama with the Dunenyo Borborbor show. Authentic Mama, the one who Yesu Kristo to ya tokoma lava vao akpena mi mi iwonaji pele messages ado ke manu iwe jele konsra me mabu mona okaba na ado hane wololo to egbe ko to January bakere egbe March when kekebla evevovea egbe peko me ko guess adevenam you ela best so adeta me ka chijo next week Saturday me lecturer to fika me a lecturer to Winneba University every department avanami me a learn kode me a peg begboglo enuka me a peg Ghana begboglo local languages play benefit do ole abeleke Ghana blutole betole ausatole kleto wa me a learn kode me a peg begboglo umbe egbegbogbo vovovo imawo konami le Ghana to koya mede elemia fofu de kaha look at heaven am you lele to come ye no kata on here be amesia me na dade fe alo fe gbeji here ta next week Saturday me ko lecturer acho Winneba University every department havana me ato next week I make a miss program ya crowd I may you kata he evegbe unamia. You have a reason to tune in next week Saturday. De la yesu na me lagbe na me ku o me chodo kunye kona o nyatefe haya glom alo nene ma glom haya le Joseph akpalu fe Borborbor ado semnele Joseph akpalu fe Borborbor ado ya ile background of it to la ga Andre tututu akpena me eya be messages ado you over mahle o ebe welcome on air sister Emefa, God bless you. Anyway, happy birthday to my son Korom Jidepo, age with grace. My name is Efo Atakorom.
efo atakorom ele happy birthday dona evia lolo akoyo be jidefo ebegbenye fe birthday so happy birthday from daddy to you jidefo korom ebe yo le twaji nene makenye tomeko ehaya be mato happy 60th birthday na Mrs. Ella Keme Mrs. Ella Keme Egba edu efe 60th birthday me bobokra le mal 7 le Napo Hotel afuma mechoba wo program ne mi anto mi nya mi afe doma eyata mechi megbe vie mi kokems ya edo pakpa de kwema dada Ella Keme ekofe blade eye wo dri tohe egbe le mal 7 le Napo Hotel emel afuma me bobokra ye authentic mama me yi back pede unti be odu azaya wo jefia to je gato eyata akpena ameyo kata heva Madam Ella Keme fe birthday egbe 60th birthday a mi be akpena mi aweva wodo mi awedo vivide Mrs. Ella Keme unti fianye ya mi kata mi le gbogbo na be agbededi mi le gbogbo na sister Ella be agbedidi lamese abokadrika ye mi biane sister Ella hello Madam Ella. Okay, Eyabe, you are welcome, authentic mama. Long time enjoying the selection. Happy weekend to my wife, Mrs. Priscilla Aziasino Koka. My children, Kekeli Arabel, Anel. Not forgetting my siblings, Koka Bennett, Koka Benedicta, Koka Belinda, Koka Barbara, and Koka Brown. Belated birthday to my son Anel Koka Echo Eto Bismarck Koka Bole Asarebochwe ebe yedo happy birthday plefia ina yi lono to alo you view play for me to you me your fifilai okay akpe nyele messages you le vaye metema kaba ya gbogbo authentic mama ayiko yele nkonya semcho domi akpe now Eyabe, I am Kwabina Freedom, also called Billy Hu, Cho Anyako, Yekomon Popoya, Beya Dofiena, is normal la we said Jaffa, Chodele members, so Katan le Asherman. Ebene in a 1979 school, Eliveso, Ameyo de school Anyako, 1979, Tokata Be Yedogbenami, Apek Blackbe, Ebene in a Kobla Sewodo, Ebene in a Agbozume, Bright, Ametafe. Koku Anagla Agbolosu Philip Aflakwi Anthony Agbolosu Kujo Agbeshi Lucy Avege Ple Edrolali Joanna Kukubo ebe mikata midu de haji echo afeto Kwabina Freedom gbo le ashama na mikata miawe le toji okay todo lava vao nyeleji le birthday Egbedom na lonoto yina apeto Dani Jomeku efo Dani Jomeku lemyakpom lemyankosem le no way akpebe eletwaje plemi yina efo nye Steve the efo Steve the klefe jinono sister Vivian Newman ole New Jerusalem is it New Jerusalem? All and call yourself America to come la fuma mi do e de haji play de dio kata mi do e de haji ya akpe ole production han wonam to afima Dr. Wonyo bleto ha ole nkonye sem le New York City la fuma mi do e de haji akpe na mi todo la obe mi leji ke meko mon popo ya dofia yin to na Presbyter Joy Amegbe ehana yina otohede messages you melekele aina afeto alo Reverend Jonathan Bete ehana yina ewo ha fisi africanela na do de haji eyabe Davi Emefa authentic mama ayiko Davi Emefa ayiko medogbena peje vijiji okata enye Martin Amegle okay ebe yele twaji mi do de haji efo Martin akpebe le twaji nam ke
Hey, I beg good evening, authentic mama. Ye dog bena ote todo la okata yule nkonye sem alo lele mianko sem yele yoyocho achimota. Okay. Akpe miawe le toji message ado yumetankleva yumetima kwa mahalo okata zreka kabakabane. Okay. Miano eji text and WhatsApp messages so le 0244066752 ye klamele na no to yo do pe messages so da akpena mi todo lava va be mi le toaji le authentic mama ple Dunenyo Borborbor na fe nkosem Top radio back correct. Miele live le Siana YouTube page, Siana Facebook page, miele live le authentic mama fan page, le Facebook, miele live le Top FM online on YouTube. So now you have I subscribe, I follow the same thing. Now you Siana YouTube page, I subscribe, I follow me. Siana YouTube page is live, Top FM online YouTube page is live. Top media, le Facebook, la forma Top Radio 103.1 FM, le TikTok, I follow me katan la forma authentic mama fan page is also clear and live. Mia yi edgy todo lava vao. Vao. Okay, todo lava vao ma ayichi ga andre minute asieke ton tututu nuka we jole kosa mepeta kaka komia aka pede eye abia hana wolo noto no we jole Ghana di ko mepeta kaka o de ka evadoko nema apumo now be ad ayo adubana wolo noto Top radio back correct. Ye ado ya mekana mi mon popo nwe de mi bia kana mi ano no to ta egba ma pomo na nene de osusu block pe de abia kana no to wa me etonson nene de osusu block wa chonu eke ne sewuti a ekema na ado kana wo no to wa me eton egbe fien ya no to aji nyajojo gbanto a eya nyebe Amaleke mienya be Ghana Blasters echo ofo match ofo pe World Cup qualifier play Chad ofo a match play Chad to echo le again la fi ke amenuveve webe Blaster to auto 5-0 na Chad to echo ejijo Ghana to kata myapeti mi ekpojijo Yes, to say Elabe for so many years, almost 6 or 8 years now. Blasters so make a nami performance, better performance that abe a chopper match for le baba for le stadium le la fee. Top radio back Accra Sports Stadium. Major Ghana Blaster versus Chad yesterday was crucial, but me qualify. Yeah, Blasters told the five goals against Chad. The reset of Ghana is affecting everything. Abeleke eduklola ye vakple musenye ye kple gbogbo ye be ya dodo agbugbo adonu do a amesemele gbogbo the Blasters is also resetting and everything is coming back to itself, allow a normal position. Eyata a chopper celebration megedeo Ghana to gedeo le jokpo the Blasters on ole praying, ole hoping be performance eko watchwa menye do nyo too much akpa kakea edejifo eyata ole hoping be waka yi jinene. The next qualifier ke wakafwa wa ajagbagba akadujibe wa ko wa ho lolo ye ke Ghana to
Top radio back correct. Lolo ike Ghana to kemie kon lo blaster sha, but for the past 6 or 8 years, omeka no I'm say me doji kodon wa that love will come back. Eyata blaster to maybe congratulations na mikata, and the reset is every aspect of the of Ghana reset yela affecting aloleke wo hanekwe nene amole gbogbo, but the reset is every aspect of Ghana, and including the blaster blaster. So the resetting has started and they started performing well. Leke wo hanesusu enya vele anya be national security nyese nchobe nya performer Bank of Ghana and make a nyape Ghana fe gajiva leti alo epenyi over here oyebe Dr. Addison miesebe muchua national security amoyi afeme over chale papeme denudo konado la afieme be ole nado ti ta oyibo top radio back correct. oye papeme Bank of Ghana former one papeme over cha eye nu eketo dimola oyivacha be wa konumao le egbo la feme ke national security fe afuma yi afema yi amegede over vieto miano VMPP to ono omepojijo minority le parliament and which all press conference gbogbo be jidudu ye ya dokotibe ya donpe amekoko yo alo jidudu dola yo wodova yi le penyi yo me o mekpo jijode efa feme yi be wa ba chawo takamado han le gbogbo be nene ko wona ma eyata menye enya von de ke onyo lake wo han nesusu na do susu blocho nya mounti enya jojo be minority to le gbogbo be new government adokodibia wo intimidate amehohwa o government official hohwa o top radio back correct. Eyata o mekpo jijo crowd leke o call government official hohwa wa obe yo mele jokpele unti ope leader avenue markets leto ovonuncho lese otakpepe me ye o denya yo bloncho ya nyenya jojo velia mamlelia apeleke miato mienya ejogande kabile kumasi fifie enum nyesebe ejogande kabi le kumasi enum eye ogbele enu gede na asichalao nemi ekwele TV oji ami akpebe ewon blani openu jadrao dofo stores yo me okofenu dada pleto kata story building pleto ebi fio e obabi amado pakpata pleto ha enye nu blani nya eye amado le babia benu katututu ejobe Ghana jidudu ye ava take over ko ejokweje bibi the vieto le market o asichape o asichacha alo asichape gaon kata top radio back correct ejobi over clean ya mesam le babia be no ka gbo tututu le chocho eya semie le be ejokabi efida echo eva ya kasemi be make aseko ejokabi another market mi le amole babia be no ka tututu le jojo nuka amadowe cheda kuba lejoto etefama asio melo alo negligence of the market women oyo mele nkule do bodo ke unye achi akade plenuzio no pana fima alo nuka tutu lejojo echofejo ikabia ewonu blani eye amegedo mekpo jijo kra amofa konye la bobo penu no amesio pen jajira okata kakia mediti kra kwa Nyape Duklola, His Excellency John Dramani Mahama, Edo Afima, Elabe, Ele thank you talk awom, le chachamta, Ele area, Hafinwa Jota, Eputu, Yo Yafuma, Yo va fakle, top radio back correct. Oba fakle, Mianovi, Ameyo Kata, Hove, Stores, Obia, Yo ba faklo, Ye Udeju Ponao, Miese, before your service to Oyi. Koboyi kake emomele wato achijomao takase wa jagbagba ti mo pe to ejo abi obi gbelenu ekesunu watan abi ta ime mi ape duplola pele pe don to epe duplola pele Ashanti regional minister pele entourage odo afima olenkudan open pele fire service o deje be there is a need be wa gbogbo race to nuka Ghana fire service edowonu ekele alo do wonu yo le Ghana fire service to sia
wa be make a dengo eke wa tanko a fight any serious fire legal now ela benne jifo ho eton ene aton ade a ofenu ha ometa bena afuma achi jomao eyata myape duplola globe wa akpede yi wa akpede rédíò bá kọrẹ́. ajagbagba ati dọwọnu modern one so na ejochinu yeye o eke kahia eke waton akakono je ochimwe na nena de jonene nene make interior minister eya ha eno se otakpepe menwucho eyi mejo ya honorable Muntaka Mubarak eya ha efonu be yo ajagbagba agbugbo adi edọwọnu ejochinu yeye o current one ofuku ana ejochila alogana fire service so benena jo ade nena de jo ale a waton aton achijwa le ye inu etoji ye wenye nya iwe jo le Ghana de come metiwa de cover do come cover na me mapu mona wa enu make ade osusu glo le phone in segment me do wesugbo yata it's time for phone in yo na do osusu glo pedeko yonko afine le yo twe eye na ade osusu glo pedeko ado hanalo loto eton yonko afinele yo chwe Gbọ́ top rédíò bá kọrẹ́. ado hanalo loto wa meton todo lava vaun akpe eyata for phone in segment here mapu mo now I am 0303944864 0303944864 authentic mama the 103.1 FM. Dùé gbọ́ top rédíò bá kọrẹ́. Amegbanto le kaji hello afameto awo le gbẹdúgà kálọ. madakuyo Báwo ni ìrora wọn kákákáká lọ́sẹ̀ tó lè fẹ̀gbọ́ Dunenyo wọlé jẹ̀bi ẹ̀rọ ìrírí ní kò. akode Báwo ni ìrírí ọmọ náà tó ń sọ̀rọ̀ náà ìwọ tó ń gbọ́ ẹ̀jẹ̀ à. madakumese amen nkode Ẹ̀ ń kọ́ ni ní ẹ̀dá nsúkọ̀ wọn. eleyeyo to Bẹ̀rẹ̀ yóò tó Aṣọ́mà Estate. ekuyiji enya yo nese enya kaela so na aglocho nkpe deko na bia kana meton ko yiji Báwo ni mẹ̀gbẹ́ máa yí tán wà fúra mọ́ lẹ̀ ká kíta rè. Mi gbà pẹ́ẹ́nẹ́ máa dàkẹ́ ẹ̀dùn ọ̀kẹ́lẹ̀ bìbìrì ló dàgbọ́ ló pọ̀ àmì tó ọ̀kẹ́lẹ̀ dùn ọ̀tọ́. Àmì tó ọ̀kẹ́lẹ̀ dùn ọ̀tọ́ rè ló dàgbọ́ ló pọ̀ wẹ́. wa awa information ala Bẹ́ẹ̀ ní tó jẹ́ gẹ̀gẹ̀. okay Ọmọ ọ̀gbẹ̀ gẹ̀ẹ́sì lòun fá ní mi kọ́dá bẹ́ẹ̀ jẹ́ gẹ̀gẹ̀ because ní atọ́ ẹ̀ máa ti dẹ́bi ẹlẹ́gbẹ̀wá gbẹ̀ wọn. Máa ń gbé yíra wẹ̀ ìdọ̀bí. yiji na doka na meton na mkabakeba Nọ̀bí àwọn náà sọ yẹn àgùdúbra ní nọ̀bí yẹn dànsú yóò pété sọ àkọ́mú. Tó yóò gba tó ta tó pété àgbẹ̀ tó bọ̀ ẹ́ tó àjàpẹ́. Yóò gbẹ̀rẹ̀ ó pété bẹ́bí àwọn náà wẹ̀ ló. madakopete wa se na lo okay hello afameto papa afameto wes madakuyo lo nko plafine yo tue okay for Steven miele toji Ẹ̀kọ́ ẹ̀dùn ọ̀fẹ́ bìbì rẹ̀ àti mẹ́wàá. Ẹ̀wọ̀n náà bẹ́ ẹlẹ́yìítọ́ ọ̀nà àti mẹ́kọ̀ ọ̀ṣù ààrẹ ọmọ gbẹ́ná ẹ̀mọ́ mẹ́tọ́jú bẹ́ẹ̀ fẹ́rẹ́ sẹ́fíìsì ọ̀fẹ́ fúnfà àtọ́ àgẹ́rẹ́ ẹ̀mẹ́wó àtọ́ àtijọ́ ọ̀nyìn o. Ẹlẹ́bẹ̀ wà lẹ́nkù dán bẹ́ẹ̀ náà lẹ́kọ̀ ọ̀ṣù gẹ́la wà tùkọ̀ àtẹ ẹ̀mọ́ ọmọ alẹ́bẹ̀ tòmẹ̀tòmẹ̀ yìí ó kẹ́ ẹ̀fọ́ àtọ́ àzọ̀ká tó wà bẹ́ẹ̀ àtọ́ àṣọ problem àwọn àtẹ̀mí àti. okay akpena de susunyeta ameton lasio Yo, madọ̀gà náà sísà pass táìfà. Ẹ̀tọ́ ní ẹ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ìfìyẹ́ kẹta àdàmìrẹ̀ máa fẹ́ dẹ̀bẹ̀ ní ẹjí náà máa náà náà àgbẹ̀tì fẹ́ràn ní pẹ́. oh okay Náà fẹ́ bẹ́ẹ̀ tìmọ̀ tìtì ó kẹta náà avá mi náà.
Iyo kata buda ole peyo vai ma no aku mau aku kudu kata kana nele hasiana adranu kan ya bito kata ewu objective mama le ko dola kata mana na Kata wase. Hello. Away so apameto. odo bi medogbe Mekogbe na ofonye. Oyom be mefa le ko yana oche. nkono nya mogba Gale no pocho. amatamai Mara ko. agwele bibile po amalo no le kiosme manye container oro ko ole gas tu no ma oza no for the sigbe no wa de ran etan course na eju koko Na bejo ole bibi mesigba. Ame eton la si odogbe na o. amale nyebe be ya le ba me wo be bi me bi aha ni se nyebe be ya de ka odoga Okay. nyebe na to biti Opete wase akpe. Hello apameto. Nko kwa fine yo tre. Gift to brand new town. Oh, okay, kokomlemle. Akpe Eugenia sa gift. Sa gift agodinja. Okay, Eugenia. Yo, dia di binde. Glam. Tadi kena for global malu agudum lafiama. No kuda jong. No makwa. No chijo kapa. Ala mada gas dama. Mada zela hoamo. Nango hokwa. Ochi afi okoi homi. Agama galifitio. Aple mwa korestoma. Mwa kata na dia. Ene na dia. Nese toba madu. Okola skwa. Ene diganya. Wana bo. Okay, ame eton la si o kaba. Yo, madia hana bodi sida nyuko makata la sokogbe. Ema dadie na dade. Aboti ko mahakata. Wezinye lolo. Lesta me fan tonton. We to ha. Mi dogo etiti vie. Mama slam po an. Elegbanya ma slam po. Magwana mababa. Bye-bye. Okay. 020-376-9562. Atanyo la fuma ha. 020-376-9562. 020-376-9562. Allo 0303-944-864. Hello, Apameto. Okay, 0303-944-864. Allo 020-376-9562. Miele phone in segment here. Leke na susu chonya yo na sado susu block. Hello. Wait, so Apameto. edo Yana kunko kwa finele yo chui. yiko kabisa keya Fonye, masanko editi. lelelo Akpe devyo plus no pete. wetu fo Akpe miele toji now. Okay. ejodi sometimes at amenda no boa po no mi owa just to make the government unpopular. And it's high time that we kept those things because resources meant for development la at the end of the year what would you do because the Ghana development wa no bachedi obakole edo mahiawa I think sometimes when you see CCTV around people are sent to do that to capture them and all the people will be brought to book. Because I see that day, I'm all back on the Okay, tawa there, sisi camera tepe market so mensigba. I'm meton le toji. You meto bena vinya ne. Ya oda ki ba e ho pedeka. Jelia you na winton to system Emefa. Now the very happy new year now. Yeah. Yeah. Ton ya ni ko ka bima ko meto biti. Bless Bless no leko kaye. Praise Lazarus. Yes, no me dog benesia. Okay, bye. Hello, Apameto. Hello. Hello. Always Apameto day.
Afamato, the authentic mama. Ore kuwezo unko kwa fina yote. Maraku novio, spelling do for yeah. Eleke Medina to. Medina told me follow. Akpe ni letoji. I put in a black savio. The correct that you shall me than a research in Vava. We shall show where they are researching Ghana, so no Java. I have a chance because 16 qualify now AFCON. AFCON, I can you make 20 years, 24 I can you make you. It's all the Raka. Tell me more fun with your driver. Akpe Marakuyo. You have banter. Okay. Yiji. You have banter in a telephone Macata. Hold on. Yeah. Okay. Hello. Yeah, sister Vivian, hold on. Efo Pelimeraku no nami. Beverly, you know, he for the road with your gata. I tell you, authentic mama one. Thank you so much. Open ARS over display Mebobo Krale, sister birthday, Mebobo. Akpenami. Okay, me Jing. Auntie Vivian Wezo. Yes. Good afternoon to you. Yeah, good evening in Ghana. Okay, about the fire at Joala. No one I'm Medewell Juado. They just want attention. They just want the government to pay attention. Arrest those people. I see. There are many ways they can one thing the government. Oh, I see now. Okay. To make a long story short, like okay. Then they can bring them to justice. I see. Ela be gasiek meneo be investigation na omesi ende kechomo. Omelia medeke ha. They don't come back with the report, so nobody knows what they have done about it. Now, they have no investigation. Okay. And what they are doing about it. Okay. So that we solve this problem once and for all. Okay. Mon popola si be ato hane wolo no to me yon ko ha na mi o. Afi na le yo chi ha na mi o. Vivian to Bevia there. Okay. Now I'm calling from Jackson, New Jersey. Okay. And I would like to request a song to my loving husband. Yes. Who is to me here. Yeah. And my beautiful daughter Dione. Yes. And the other daughter is Princess Sarah Princess Newman. Okay. And the last one goes to Degbovia Ajujo. Ejo ho 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 ho. Family. Okay, Degbovia Ajujo family so kata cho honuta obe yo ha yo hogbena Auntie Vivian. Akpe. Okay. Akpe. Okay. Hello. Hello. Where's up on my tongue? Hello, Magato Vaisagisia. Marakuyi Jipede. Marakuku, where is the second one for birthday? Now, you see now. Okay, when is it? Why you know a cake bona? Hey, Bona. Okay. Marakuku, you. If you can call it. Eunice Akpalu. Eureka. Okay. Eureka Akpalu. Okay. Hello, Mrs. Quadbegy. Okay. Happy birthday to my sister. In advance, ela bebe cake bo alo mesi gbegba. Okay. Nya ayiji hello apemeto. Okay, mama. Efonya Geoffrey Agbojin Shiwezo. Akpe. Lekenya Igbeta. Alo fikale. Oh, mala tuju mala Igbeta ba. Okay. Awela doji. Mala kuyo, ye letoji. Ma kuyo ta to o ga to kuma. Well, say yiji. Yo after ball ya na to ko to. Ni ga ku ball na pe po. Àwọn ọ̀pọ̀tọ̀ tó máa ẹ̀dọ̀wé máa rà kẹ́mi dá sí the politics máa hà too much. Ta ní gbẹ̀dún rẹ̀ ta lọ jọgọ́ mi kọ̀. Ọ̀yìn nínú ẹ̀ máa ẹ̀yìn àpòjù rárá bẹ́ bọ́ọ̀lù yẹn ń tẹ́ ẹgbẹ́ ìjọ náà gbẹ̀ sọ́ọ̀rọ̀ gbẹ̀gbẹ̀.
the love of I may have a more additive, Papa Moya. Just really, to die among I'm a open and not all, but when the dollar, I can never do perform and I got long I see all the home. Nemoga Adayo, what are the young? Nemoga to a certain quarter, not open. Akpe ameton le to agina for nye Geoffrey. That on long no Borborbor Mala Papa Papa Natica. The next day, your former Agbodisi, so that no former first level. Let one talk to the daughter, plus more boy Francis. Small boy. Okay, Francis agree to his here. I was talking about that. Ellen Kose. Aha, I agree you. Okay, for you, bye. Okay, hello, Apameto. Away so for me, I could let you now. If you can lay out to it. Coffee near the TG. Let me assume maybe the Emefa Jerry Pushing and our chap. I don't know. I have to talk together. As a young you cannot say actually go if you have to do. We say now that none of them to the couple and a chameleon. That's the Emily. Let me tell you, there is a good no Lamako. Or room share, whatever. Akme ameton le toji now. Buy no to. Okay. A Velena, if you just talk at Okay. Okay. Opete wase akpe. Hello, Apameto. Oda. Made kon ko kwa fene yo che, mami. Nkwenye fortune mo yanto Hacho, sister fortune mi le to ajin. Yes, ma ko Joseph bi la asomo ma se be dia. Ya ka mo go bon be president ye va ko ojiji ma si amu a. Ya mama ho so mi. President ale ba to do asiama. About jam or jam or not chancy John. It is a joto. I feel good as Yama. Merku. Pedro Ganameto. Merku, I don't know you know so. Okay. Let me put more papa. And that's what more. Okay. Afek black bear katawa se now sister akpebe yom. Hello, Apameto. Efonye Peter Adra anya Palestine to akpebe edu atom da wale toje nyakaila sosien yakpede na afa na bia kana meton ma bloko banya eva tebe mo fe ju dunya la shima eva gbosu na tan date enbe kan ha mo ponye be po mo yu de be ashe mo be na mo jogu na to yi ejochiga ni antoke we da khamo ma wudu ashide wuji tananya de mo jona na ata center fees na pomo atwa yire edomo obe tere kuma bi atwa jiri de han shide edowon ye pe edofi atanwa awo doma onira jiri de na to gode ejina ejochi de fa na ejona na ma watanwa wo an ko dowo abeto enyama ko ma try block you ma pede office so ameton la si o yo mon ko na bi ha na afeto even ko ko anyagba ega yi na afeto William ativo eyi na won to play with ma kama me ko na be loko ko fa ka tv je be ko shira na nyelo okay loko kopeto akpe okata wa se hello Apameto nyele phone in segment authentic mama collect na Borborbor na pen ko semnele e phone call kwa fina yo tue bere ko ko le ko ke bere to karishi bere ko for ken we so mi le to aji now to the mata apele black star okay abele ko to ko dale biko okay
Because I have to get another camera. I have to cut it better. Black star, which is the car. Okay. I will never Java. Wow, I just don't know how to come out. Okay. Akpe ameton la si odo. The Kajana Kadisha Baby Pusima. Okay. Ejana bicycle play no fridge play no Talera basket Yatova. You have to pull out that your mama. Play Yapper Lolale, Kai South. Akpe wata wase na. Madakuyi wase akpe amebubu na gereme. No vi to do lava vaoga Andre minute bla eton Andre 737 ele Dunenyo popo klenya jojo na hwenko sem miele phone in segment me le mia so deg blocho nu yo miese ebe jole Ghana to come lawo ameyo le yo le yin to fe phone ji anyi matewa call na yom le 020-376-9562 eya bonchi matewa call na ole 020-376-9562 nene yom la fama eke mama call now Allo 0303-944-864 afumaye matung aho akwe mia ayijikple neko so le baba manokom ke mayijikple Israel mayijikple everyday for music everyday enye eha loud methodical la monuto me efe ha vivio ye mebe maponami akoyiji hello apemeto Hello. Medeko le koyonao Anthony, Mr. Anthony, Itoko. Lenu pocho. Papa. Mada ko yijefo. Mtakpe na maula bota. Okay. Deon la doalu maula vo munami. Amen. Ejodi abenya. Onomba amagami ato tifio. Papa bobola asiawa wa gbe mononomo. Okay. Ba mononomo aikabole the chief was even no man. At that 2 months. I'm back when I sit over. I'm not doing good. Okay. I'm at the married. No, I said to be in my can't have been charged. But cinema, they got you. You are almost killing my do governor to a team of the Sagaman who bring us. Okay. There are no people who are wedding in a man. Okay. I don't know metonam kavakaba. Okay. Bali na Solimoto kata kai dance view avelani na pasta enokefe okay etolani na sonya apeke melody apeke okay akpe okata wa sesia yo okay akpe you no fit to la okay hello apameto hello where's on call fina yo chefo Olomba John Silva. Okay, lenu photo. Treasure Island. Mada ko yijinam. Bakama biala EC officer Jemensa Kam kawanya is Mada ko yimenya o mele nu photo wen gbe ha ota. Jabana bianam Akpe, to kana no toton. Babia na bibo in Tokatan Treasure Island. Togwe Agara. Okay. Abo. Akpe, mauni. Okay. You know Vito do la fafa o mi dakpe nya yichi ke message so mi le live le siana YouTube page, siana Facebook page. E atane na ishini subscribe na follow me. Mi wana program so to America to come le evegbeme na me ye yo katan e atari gbagba na ayi siana YouTube page na akpo wona yo katan mi no vi onye veto le America to come o wona e ofia na nu nugede Kenaton asela fima nene make nene Top FM online YouTube Top FM online on YouTube me le live la fima ha na if me subscribe to Top FM online I follow me videos so pete le mi appreciate so la fima ano ekpom nene ma me le TikTok Top Radio 103.1 FM me le live le Top Media ekenye Facebook page Top Media le Facebook page Authentic Mama Fan page on Facebook page is also clear live la fima me fima me like me follow me
Nemia no mia pelin so share none of you eya ko me bia to me ase me bia ha be mia anam sponsorship nemia ti be program ya nano mo gina mi yo katan ya kema ni ti be mia hefe de wonata mi ko be ya ma amekpekpa me le kokovia amekpekpe mawa adomeva na jojro me die china me na nu video ameyo to di defekle to kenye necessary abafia no me to mi apela mesenya wonti ya ta mekpede mi awonti ne do na nyawo company so la siwa no kanye wo shop eke a na be ya wo advert le top radio na your authentic mama makpede wonti o ne mi awo advert o now let's see na your 0244 066752 0244 066752 then the bear new advert na ko your number ma authentic mama me adelege na ni le kokomlemle 40 B Royal Castle Road aji ni wo don keke okata Monday to Friday so akpomi message so be for William Jabe, good evening, authentic mama. You like on your live, le Facebook aji. Apeto Daniel Amegbo, ebe good evening, madam. Apeto Emmanuel Forcing, ebe Ayiko, authentic mama. Abobo Charles, ele authentic mama. Good evening. You like on your live, Cho Voter Region. This is from Togbe Edu Atikwe. Okay. Ebe authentic mama. Ebe Maglona Nka. Telling the members of Nuka Jogbenue Borborbor group that tomorrow is our meeting day. Le Katara na hefe. Abobo Charles, okay. Akpe nyele clear le authentic mama fan page. Ajime ifimi ona mi akpo wona kata ele live le afima akpe na mi be mi le toaji. Next week Saturday am yako lecturer cho Winneba university ma avena mi echo every department ava mi apono cho mi adegbe o Ghana pe local language so de benefit ka o le avena mi leko le mi unify leko le mi word kai le mi apegbe vovovo yo le mi asle de come ya mi akowo Ghana month enu ta we are so in Ghana month egbe ko me kwame vela begba me ya fia data ke mi awu Ghana month enu pele mi ape lecture ma nto ekegbo ta mi aketo mi amese me peto na no mi anti me da ekegbo mi aseno eketa ohia be mi ano dadam de mi adegbeji alo egbe vovovo le mi asle de come ohia be mi kata mi ano proud on our own ta mi ano to agena me Kema Globe, happy birthday, happy 60th birthday to Mama Ella. Mama Ella, Kenye Keme, Mama Ella Keme, alo Mrs. Ella Keme, Egbe Edu 60th birthday. Mi kata mi vakpede unti le mal 7 Napo Hotel be otan du azanto hema. Mi be la mese agbedidi abokadrika. Egbe pedo mama. Mauna akajachidejo. Be nakpo togbe yovio mama yovio kata afi akpe. Ame yo kata mva afima ha ARS Church Koya to Abelenkpe ARS Koya to Abelenkpe Sister Emefa Plepe Koya group so kata egbepe dona mi o jegbagba police ban to fika ashansi miawefa wodo kata wodo alegbegbe egbe ple amekpepe vovovo afeto Isaac Opoku Juliana Adinkra Pamela obe matofia ina mikata apreno mama Rose Kwampa mama Florence Alote Mrs. Georgina Amatefio Mrs. Mary Dakpo Lady Evelyn Paka Mrs. Augustina Agbo gan ple bobo okata miawefa wodo gbe afeto Ahmed Salem miedogbe na mikata miaweva wodo ple bobo okata yi mi atan yomi wa bekachiju egbepe dona me mi ayiti ple every day fe haya be Oh, I'm not the man. Oh, baby.
Mauma dalon hello fuopon fusione bana hafiduna nua enya begbereka onu wailo bedeka ofu onu wailo Mega chebe ye wobone jina de lo ne jiji hanu nyere akelo Maunya musika o amesia mabobo eyata no binya mega favivo Domahi echoe ne tobe Domahi echoe ne wonukaga Authentic Mama, the 103.1 FM. Hey, bona ofuonu ayo, jijo vila mawawe nao. Agbano hebiara kametia fumato, nanu makewa viviti la golo, ne viviti melivenuye la kalo. Dao sie miele, epome yona sonliwo, ofu pepe o nuaino, ofu pepe o nuaino, ofu pepe o nuaino, ofu pepe o nuaino. Mauma galon hello fuopon usione bana hafiduna nua enya begbereka onu wailo bedeka ofu onu wailo Mega chebe ye wobone jina de lo ne jiji hanu nyere akelo Maunya musika o amesia mabobo eyata no binye mega favivo Domahi echoe ne tobe Domahi echoe ne wonukaga Menyala kagbe ofu pepe ole hafi beve sebe ya gbedu ma o makareji ba mare to makareji ba mare to bona matuo amasonu la gbe ya ma o e matuo manyanu la gbe ma ofu pepe o nu ailo 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 Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 FM.
Mele fuji choba de bekelo. Mele fuji choba de bekelo. The mele fuji the no namu. Futo hales namu alesiwa masuba. Come on, I am in the chilla. Come on, I am in the chilla. Yes, you come on, I am in the chilla. Tell us you come on, I am in the chilla. Come on, I am in the chilla. Come on, I am in the chilla. Yes, you come on, I am in the chilla. I thought yes, you come on, I am in the chilla. Come on, I am in the chilla. Come on, I am in the chilla. Yes, you come on, I am in the chilla. I thought yes, you come on, I am in the chilla. I have been my dad, I am yellow. The Pomodaka, Matewaku, Ayaka, Kamatrapo, Authentic mama, the 103.1. the want to move on the map of the Manaba, Yara, the Karaji, the Havana, the Karaji, the Havana. Uyatoa susuna banyara kaizona yata ewana zajibana ewawula nakanyama nyamira kamenye de kayo kuda dana Emona yemetila Emona yemetila Emona yemetila Emona yemetila Ehaya na nyesema mechanism nyela mesem echo mia novi ehadi vi ekenye nyanto amono tomato pe hadi loud tomato deka oyebe every day pe haya semyele efe how katanye di depo nyao efe hawa no na winter nesia. I don't know how you are feeling now, but winter ketona seda Yesu Kristo afeto na hemo dem nyape yo metilao futo yo katancho dem yantia ehaya le gbogbo na be wa hemo na o todolao na ne kwesa jihaya kple kose na jihaya ekle ehosema be wa vame na o amese meke acho dem yanti le gbogbo pro untila me de nkubia unkle tonwa ebe Yesu be ahemo na o yata o ha jihaya be Yesu na hemo na wo futo ke mana na nye be mi acho mienya nyele gegere Easter mede Easter pe ye yo mamiedo na nyale ke ye ni kole efe ya mepe Easter do to be resetting of everything le ji le Ghana ha Easter ya ha mi gbodugbe yata miele mi katankpem afe be mi afa mi ya fe mi ava do fe ya mepe Easter la chondo do me yata mana mi anya vevieto to do me pale me video to do me pale me video pete miele nuka miele mikata mi akpem to do me pale me video afe plegbe togbe mi afe togbe be makpe mikata na mi ava afe efe ya na mi ava adu nuka efe ya mefe Instagram miele mikata akpem lo todo me pale me video kata alo fete todo me pale me video mi afe togbe gan pakple mi afe youth association me onye mi afe ngonolao Yodona adown wona dodo de Easter de se de fe Easter wa o le mi kata mi akpem le efe ya fe Easter fe dudumele afe obe amento e pakuleko ayata mi kata mi le agbata alomi apofu mi afe bag o ye mi adota afe be mi abadu efe ya me fe Easter todo me pale me video me le kumile nkonye sema me le gbepanya de na mi be mi kata mi adrado mi afe e mi abadu efe ya me fe Easter amepepe me pepe tohe o anomi ado me fe ya me abeleke mi anto nyenya o le mi kata mi akpembe mi ava ne mi ayi adiga akayi mi afe pavilion tutuji ya ta mi le mi akpem todo me pale me video seda ene mi ayi chi o ago me do ago na todo me pale me video fete Togbe ajayenko atolia fiagana todome yikanye adonte hinina palime traditional area ple todome palime youth association pa ple Blackmore Fitness Center yile Gulf City tema le todome video ape ple be holon katankpem na efe ya mefe Easter dudu le afe kedodo yi ale
Easter Friday, inye April fenkeke wi enyilia bomechacha klakadegbo ano ejimi yonebe candlelight procession emegbia nya yijiple bonfire by the fireside storytelling ple bubo efesi afefe jogan ni dona ni mena agbele ekple ablajo ple bubo wa akano eji dumemechichio wa tuhona edumevio agbeldo afe mutinyao na dumevio le Easter Friday mafe zame Easter Saturday yinye April penkeke wi asiekele a leunti ga sieketutu a grand deba and fundraising ceremony ano eji le atiedome amepepe tohe yo ano miadome yewenye honorable Roxanne Nelson Dafiamekpo MP for Southern, Honorable Kwame Ampofo, former MP for Southern, Honorable Kim Jaja, former DCE of Southern, Okatawa Vakpedemio Niadiga na Pavilion Feji. Le eya mempea le mimidak be makepe zama Borborbor timatoe ano eji novi alemewole ozigi zege ne mayiwa ago mayipe nyaiwa nye le zamame ke le Easter Sunday kenye April penkeke bla evelia akpedada soleme anoji le sole vovovovo me mi yonebe Thanksgiving service anoji le unti le sole desia deme le joame emegbe a le undome amia yijikle activities so abe football pofo volleyball weightlifting tag of peace owari ampe plebubo kata anoji le Easter pe ndome Mia awu efeya fe Easter dudunu le Easter Monday yinye April penkeke bla eve voda kelia kwele health work aerobics wowo nti kanya mikata mia zo chotodome aye ajokwe akpa ajokwe to ye mikata mia wo exercises gama le afema hafi atrogbo va afe Blackmore Brass Bank Play Fitting Center to yewe anongona Authentic Mama the 103.1 le ajokwe nyepe mikata le nti kanya ga ademe nya yijikle town hall meeting nye wona efesi afefe takpepe gan yenye wona akpele dumemechichiwa akanoji le health work amegbele mutime ekema ni ava wonu kple picnic wo gan le akpato games vovovo pick and art, pick and dance, bubo, football, ududu pleto competition. They say the anochi le picnic ama le akpato. Todo me viditio fete mi ekpemi, be mi akpemi hono okata mi ava afe, be mi adu fe ya me fe Easter le achondo do me adigana ejo afengo yi azailo azase. Abeleke mi atomi lesega at and 3 minutes bla aton for cake mana na nyebe Top Media Group Limited, Top Radio, Top TV, in collaboration with Lord Healthcare, is organizing free health screening at Domi Market near La Paz Retro Station. Near Legobrobe, Top Media, near what the Kakple Amado Ekoyobe Lord Healthcare, near the free health screening organized Nami on the 26th of March. Yeah, near the Mikatang Pem Le Domi Market, Le Retro Station, Afumako, near La Paz Retro Station. La Paz Retro Station, le Domi Market, afima wana anoji le 26, nye le mikatang pembe miava our free screening, blood sugar, diabetes, typhoid, pletoyo miava check miadokyo BP, hepatitis B, pleto miava kweda, alabe enyabe mia check miadokyo leti, eyata. Top Media told me what the Kakple Lord Healthcare make a free health screening bonanami nyekpe mikata le Domi Market 26th of March be miava ne miaba domia dokyo pone mi akwatike mesem na no de afi nyai Easter ayata miele mikata nkpem be miava Domi Market on the 26th atego mega adetutu to Top Media, all the presenters, everybody will be there nemia awo wona kata la fama nyele mikata pem be miava ne miabakpo wona tefenami. Know that Top Media Group will stream live miafe program so kata no live to afima na mi that day on the 26th miva ne miabakpo wona tefenami todo lava vao.
authentic mama, the 103.1 FM. Yo no vi to la fa afi makok beto asedo ya. Weta pena mi aleke mi po alo mi do to mi choga ton va se gagner ya. Yebe akpena mi. Nyaweba wodo kakaka. Akpena mi kata nyawe wodo. Be hayato me kasenkonyo authentic mama be akpena mi. Okay, atamie takpena mikakaka miawe wodo miawe to next week Saturday no forgaton miakako miape radio dada feel abe lecturer cho university weniba ano miadome miako topic avena ming choma eta akpena mi miawe bodogwe melasi de leuna osoro debo osoro darobo osoro darobo sofo be wako mawenya avenami. So mekaya fiadeko stay tuned. They are already in the house about to take over with the powerful word of God once again to announce the heaven for you. Eyatami notwaji nemia adoto wonao oyombe authentic mama Emefa Francis the small boy pede won ntinye Ghana le America studio apeto Steve the play Dr. Wonyo onyenyepe producers from America. Thank you so much for tuning in once again. God bless.